Assalamu alaikum tabarkatu. Aray musidɓe amen heɗiɓe radio Bonheur ka kikiɗe ɗo. Aray men salmini on salmina islam. Aray en yetti Allah subhanahu wa ta'ala newnanɗo en e nde jemmare men ɗo hande kadi en tumbodir ka radio Bonheur ɗo. Aray en yetti Allah subhanahu wa ta'ala taw newnanɗo en tawde waɗi en julɓe tawina en nafiqiɓe na en sirkoɓe na en heferaɓe. Aray mawdu mo yoɓiɗen hande on yoɓaniɗen musidɓe men ɓen auditeur ɓe men ɓen ka radio Bonheur ɗo hande ko mawdu annifaqu wa anwa'u. Aray ko fi nafiqiyagal e noneji nafiqiyagal. Aray noon nde toɓɓere nafiqiyagal ɗo musidɓe meɗen hooreɓe ɓen ka radio Bonheur ɗo ɓe holli kadi toujours haray en fillito o mawdu ɗo sabu tawde o mawdu ɗo ko mawdu o himmuɗo taway kadi ko aaninɗo moƴƴa hakkunde julɓe ɓen hande, sabu nde tawde oɗo nafiqiyagal ɗuuɗi ha tawi no tampini julɓe ɓen no norri julɓe ɓen hakkundeji maɓɓe, tawi haray no haani ka julɓe ɓen andintine fi nafiqiyagal. Ka suratul Baqara ɗo Allah subhanahu wa ta'ala himo yewti en fi heferaɓe ɓen ayeje ɗiɗi, mo yewti fi gonɗinɓe ɓen ayeje 4, mo yewti fi nafiqiɓe ɓen ayeje 13 musidɓe julɓe. En andi jaka goɗɗo si woni kefeero ara on ɗon mo laaɓi ko kefeero laaɓuɗo poy ka keferako naati nder ton ha onti. Si woni gonɗinɗo kadi hara woni gonɗinɗo tigi jaka nafiqiɓe ɓen ko hakkunde ɗo woni wono Allah subhanahu wa ta'ala tigi yewti en zabzabina bayna dhalika, yani haray ɓe wonda e ɓeeɗa ɓe wonda e ɓeeɗa ɓe feññina kon woni nafiqiyagal ko feññingol islamu ko sariya on yewti fi nafiqiyagal kon ay haray en reeti tan on mannike fota haray ko woni nafiqiyagal ko de on tigi feññinta l'islamu kakkene o suuɗa keferaku ka nder ɓernde makko. Bimana ɗen andi nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam fewndo ɓe feri Makka ɓe seeni Madina ɓe hewtoyno ton tawi Madina ton goɗɗo no ɗo wiyeteɗo Abdullah ibn Salul tawi o ɗo Allah subhanahu wa ta'ala watti o ɗo hoorejo nafiqiɓe ɓen, ko waɗi noon hari ko kanko wonno zahimul awwal Madina. ɓay nulaaɗo hewti o tawi ko nulaaɗo seenodi kon diina l'islam kan no ɓuri ko o jogino kon hande kadi tawi ɓural ngal e fadul on e teddungal ngal fof wontani nulaaɗo Allah on sallallahu alaihi wasallam. O wonti joni tawi koyo nafiqiɓe ɓen feññi ɓe wiinde Badr feƴƴuno Badrul Kubra jihaadi mo nulaaɗo adno wadde Badr on, hande kadi nafiqiɓe ɓen fof tawi eneyo ɓe feññi islamu ka kene fiyo ɓe daɗu wareede, fiyo ɓe daɗu masibo julɓe, fiyo ɓe daɗu nangede julɓe ɓen hara haɓataɓe nafiqi ara ɓe mari ka ɓernde maɓɓe ngaygu diina kan e ngaygu julɓe ɓen. Haray noon o nafiqiyagal ɗo ko wonno e fewndo jamanu nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam, si tawi nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hisaali ɓe daɗaali masibo nafiqiyagal kamɓe nulaaɗo tigi ɓe daɗaali masibo nafiqiɓe ɓen ɓurɗo moƴƴude tagore nden. Si oɗo daɗaali nafiqiɓe na jamanu men hande, jamanu nulaaɗo si daɗaali nafiqiɓe na jamanu men hande daɗata nafiqiyagal. Tawi noon joni no haani julɗo kala julɗo ndaarita hoore mum, ndaara golleji mum e ko Allah e nulaaɗo sifi fi mande nafiqiyagal kon fof o eto hara golle makko ɗen jeyaka e sifa ɗin golleji ɗon. ɗon andi sayyidina Umar ɓe ma kayno say wo hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hasbe wonkiji mon ɗin ado on hasboyede. Bi ma'ana julɗo on kala julɗo ƴoƴuɗo gonɗinɗo ƴoƴuɗo on o ndaaranayi hoore makko o ɗaɓɓita ko Allah e nulaaɗo yamiri kon
ka aduna ɗo o golla ɗum adi o ndarano yeede golle ko o yoɓino kon. Sabu siko ka aduna ɗo so tawi fayerno e golle makko ɗen o wurtay, kono siko ka lahara so tawoyi ella no wonno e ko o yoɓino kon haray ko ɗum woni minse ñande tawi minse nafata. Yo Allah dandu en ɗum. Haray Allah subhanahu wa ta'ala himo yewti fi naafiqiɓe ɓen e wiɗen ɗe ayeje 13 ɗo fuu ka Bakara ɗo. Gondimɓe ɓen o yewti e ayeje 4, heferaɓe o yewti e ayeje 2. no gasa ɗe ɗo fuu hejjata en woluɗe ɗo, kono no gasa en yewta e ma'ana majje on. Ko waɗi noon haray hiɗen haton jini e feññinande julɓe ɓen auditeur ɓe Bonheur FM on ɓe anda ko honɗum woni pecce, ko honɗum woni nooneji naafiqiyagal ɗi. Annifaqu yanqasimu ila qismain, nifaqun itiqadiyun wa nifaqun amali. Karamakoɓe goo no fecci naafiqiyagal pecce ɗiɗi. Ɓe wi naafiqiyagal ngal noni naafiqiyagal fiɓaɗo ka ɓernde e naafiqiyagal golleteɗo feeña ka kuuɗe e ka gikkuji. Karamakoɓe goo wi ko nifaqun akbar wa nifaqun asghar. Woɓɓe wi ko naafiqiyagal ɓurɗo mawnude on e naafiqiyagal ɓurɗo fanɗuɗo on. Hande kadi ɓeɗo fof ko hadafu goto yewti ko anniye goto faala feññinde. O naafiqiyagal ɗo pecce ɗiɗi ɗe pecce ɗiɗi ɗo julɗo fof no duwa ndaarude ɗi piiji linteteɗi e ɗe pecce ɗo ɗiɗi. O eto o wakkilo e gurdam makko ɗan hara gotel e ɗe pecce lintaɗe ɗo wi'a ko jeya tawɗe ko jeyaɗe e naafiqiyagal e mandeji e golleji e kuuɗe naafiqiyagal, on tigi eto wallina ɗen ɗon sino wonduno e majje. Si o wondano e majje kadi o yetta Allah, o rento hara o yano yaali e ɗen. Karamakoɓen wi nifaqul itiqadi, nifaqul akbar, nifaqu ɓurɗo mawde on, oɗo yanqasimu ila 6 aqsamin. Ono fecci pecce 6. Feccere aranere nden ko woni takdhibu rasuli sallallahu alaihi wasallam, ko fennugol nulaɗo Allah on sallallahu alaihi wasallam. Woni ko ka kene o fenniri ɓe, woni ko ka ɓernde makko o miiji o fenayi o sikkiti e ko ɓe addi kon, woni ko kala no o golliri tawi o fenni nulaɗo Allah on walla kuuɗe makko ɗen fenni nulaɗo on, tawa ɓernde nden no fiɓi ɗum ɗon. Haray ɗum ɗon yo andu ko toɓɓere jeyande e toɓɓe naafiqiyagal ni o julɗo on no duwa woɗɗitade e nden toɓɓere ɗon. Toɓɓere ɗimmere nden e toɓɓe naafiqiyagal fiɓaɗo ka ɓernde on, naafiqiyagal mawɗo on ɓurɗo hulɓinade on, ko takdhibu ba'di ma jaa bi rasuli sallallahu alaihi wasallam, ko yeddugol yoga e ko nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam addi kon. On andi sa yeddi nulaɗo a heɓi masibo, sa yeddi a gonɗini nulaɗo e goɗɗi, a yeddimo e goɗɗi a heɓi masibo. E andi kan julɗo on kan koko nulaɗo makuno kon, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Ɓe maki hay goto e mon imanu makko timmata, o heɓata imanu timmuɗo ha tawa ko welatamo kon ka ɓernde makko no hawri e konko min Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mi addi kon. Yo Allah newnan en tawa koko nulaɗo addi kon hikkinte yeeso e kala ko woni kare a hoore leydi ɗo kon. Toɓɓere ɗimmere nden noon ka nifaqul itiqadi. Goto e men fof yo dartu hoore mum, darta sala mum, debbo e gorko, paykum e mawɗo, o ndaara si o wonda e nde toɓɓere ɗo kadi simo wonduno e mayre o wallina nde. Toɓɓere tammere nden ka nifaqul itiqadi o wi ko bughdur rasuli sallallahu alaihi wasallam, ko yo on tigi ko añugol nulaɗo Allah on ka ɓernde mum, aña nulaɗo Allah on sallallahu alaihi wasallam. Kala tawɗo no añi nulaɗo Allah on walla no mari ko añuri ka ɓernde muɗum, tawa ɗum ɗo so andi ko fiinulaɗo yewta walla ko fiinulaɗo on metta e mo ha tuusamo ka ɓernde, yo andu haray o heɓi toɓɓum ka ɓernde makko.
toɓɓere añugol nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ɓernde mum haray on ti heɓi toɓɓere hulɓininde o woɗɗito o eto ha o accita nden toɓɓere ɗon o waɗa nulaaɗo Allah on giɗo makko yiɗeteeɗo makko ko waɗi nulaaɗo ko sallallahu alaihi wasallam ko ɓe maaki la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in ɓe gandi say ɓe nulaaɗo maaki goɗɗo e mo iman makko timmata ha tawa ko min ɓura yiɗede ka makko edi mawɓe makko ɓen e yimɓe makko e ɓeygure makko nden e kala yimɓe ɓen fof ha wurin nulaaɗo maaki nokkugo sayyidna Umar senino ka maɓɓe ɓe maaki nulaaɗo hande miɗo fof ko ɓuraninmi ma wo hande ko wonki yanki nulaaɗo maaki ha joni a imanu ma on timmali Umar say ko imanu ma on timmi wo ñande tawi min miɗo ɓuranma hay wonki maaki sayyidna Umar maaki nulaaɗo fewndo ɗo ala ko ɓuraninmima hay wonki a iɗa ɓuraninmi hay wonki yanki nulaaɗo maaki al'ana Umar ko joni noon imanu on timmi en andi jaka julɗo on ko me o tawa himo yiɗi nulaaɗo Allah on sallallahu alaihi wasallam toɓɓere nayaɓere nden ɓe maaki karama ko ɓe maaki ko bogdu ba'di ma jaa bi rasul sallallahu alaihi wasallam ko añugol yoga e ko nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam addi ko sa añi nulaaɗo ma añi yoga e ko addi andi añugol tu yoga a yiɗa goɗɗum aña goɗɗum haray ko toɓɓere goo jeyande e toɓɓere naafiqiyagal julɓe ɓen yo watta yili fota rentina sala mum e nde toɓɓere sabu haray siɓɓe men ɓen ka radio Bonheur ɗo taw hiɓe rerɗi o mawdu yo fillite saywo fii ha julɓe ɓen ɓurta wattande yili e nde toɓɓere ko wiyete naafiqiyagal ko toɓɓere jowaɓere nden ɓe maaki karama ko ɓe maaki haray ko karahiyatu intisari dini rasul sallallahu alaihi wasallam ko añugol karahiyatu bintisari dini rasul sallallahu alaihi wasallam ko añugol yo diina l'islamu kam marsu yoka yaajo yoka sakito bi ma'ana kala laawi yanñayɗi diina kan on tigi tawano yiɗi sakkade ɗin laawi fiwota diina kam marsu masalan joni woɓɓe no wawi arde tawa goɗɗo no heedo na waji ngullanni ɗo accireni min hato jinaɗo e waaji tawa on ɗo karamo kojo si jonnanoma ɗo konngol o waaji keɗo no nafayno julɓe mooɓiɓe ɗon ɓen fof ha woɓɓe nana ɗon waaji on nattora ɗum hara no marno probléme mo anda ñawore mum ɓe anda ɗon ñawore mum ko misal ni addi en andi jaka sakkagol diina añugol yo diina islam kam marsu haray ɗum kadi no jeeya e mande naafiqiyagal toɓɓere jeegaɓere nden e ma ke naafiqiyagal itigadi on wonni almasarratu bin hifadi dini rasul sallallahu alaihi wasallam koyo on tigi weltor si diina l'islamu kan jaasi walla si julɓe gondinɓe tambiɓe diina l'islamu kan jaasi walla jaasinama walla si ɓe heeɓi suno o weltora si ɓe heeɓi welo o mono ɗeɗo toɓɓe jeego noon ɗon andi Allah subhanahu wa ta'ala no dalika Qur'an innal munafiqina humul fasiqun en andi jaka en andi naafiqiɓe ɓen ko ɓe woni fasiqiɓe ɓen innal munafiqina fi darkil asfali minan nar naafiqiɓe ɓen noon ko ka pette leyleje wonota kayide jahannama ka pette leyleje wala dambe ngeede ɓen ɓe toɓɓe ɗo jeego karama ko ɓe wi'i ko ɗeɗo no jeeya ɗeɗo woni nifaqul itigadi nifaqul akbar taway tawɗo kala tawɗo no fiɓi gootele ɗeɗo walla no fiɓi ɗeɗo si o tuubaali o maydi e ɗeɗo ɓe wi ɗum ɗo koko luttinoyta on ti kayita jahannama yo Allah dandu en jeeyede ɓen ɗon haray moko baaɓe ɓen ka radio Bonheur ɗo ko yewtiri maaki o fillite saywo ko fiyo julɓe laggine ɓen e julɓe jentiɓe radio Bonheur jendotoɓe radio Bonheur ka woni wo nafitorɗe toɓɓe ɗo anda ɗeɗo rento e ɗeɗo yo Allah yoɓuɓe kamɓe kadi kamɓe anniɓe ɗum ɗon ɓen watti ɗon nifaqul amali feccere ɗinnere nden e pecce naafiqiyagal ɗen nifaqul amali kadi karama ko ɓe wi on ɗon kadi yanqasimu ila 5 aqsamin jam'an bayna al hadithain ɓe maaki nifaqul amali on ɗon kadi no fecci pecce jowi ka hawtindirgol hadithaji nulaaɗo Allah ɗin ɗiɗi maakuji nulaaɗo Allah ɗin ɗiɗi fi naafiqiyagal ara nun ɗum nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki
ayatul munafiqi thalathun idha haddatha kadhaba e maki mande nafiqijo ko tati si o wowli o fena ko honɗum hebbini ke fenade hande ka leydi meɗen musidɓe julɓe si hoorejo fenay wonaɗo hoore mum fenay mawɗo fenay paykum fena njano fenay tosoko fena debbo fena gorko fena gorko si weddike no toñu no fenude e hoore ɓeygure mum fena e hoore ɓeygu mum fena e hoore ɓiɗɗo mum ɓiɗɗo fena e hoore baba mum fena e hoore nene mum sonnajo fena e hoore modi mum fena e hoore ɓiɗɗo muɗum mo feni e hoore modi mum o ronkay fende e hoore kawtal makko fena e hoore siɓɓe mum ndaare hande musidɓe julɓe fenande no sakitore leydi meɗen a sikkata ko leydi julɓe andi julɗo kañum nayo jaɓu fende enen o andi julɗo ko handi kañum koyo tawsi wowlama ɓe a min dey fenande nde mi wolta hanane woɓɓe no ara haala o ɓe no alaji en mi tidigon men daaru men tawi min fenen ɗo e ngal ina yahe fenon kan andi julɗo on wota ayta jaɓu fenirde fiitu jama feni wota kadi a wowlir fenande fiitu yo yimɓe weltanoma fi yo yimɓe jaɓe fi yo yimɓe hooloma sabu sa fenani goɗɗo o hoolikema ñande goo kadi o hutoytoma sabu ñande goo fenande nden feeñoyay ɗum noon haray ɗen andi fenande nden en andi nden ɗon ko toɓɓere jeyande e ɓurde mawnude e jeyande e nifaqul amali naafiqiyagal wonaɗo golleede feeña ka kuuɗe on kala julɗo jentiɗo en torike mo yo watta yiili o ndaarito bima'ana wandi salafu sali en kañum no ndaarirayno golle mum gooto fof si juulino geeƴe jemma immoytono jemma weddoda kañum e Allah weddoda e wonki mum ki ene hande ko laabi jelu fenuɗa yani o fuɗɗito riwaya makko gurda no ɓori ka o julno subaka ka o rewi toon fop ko o wowli kon fop o artira ɗum fop o ndaara ko nokkeeli jelu o feni e gurdam makko ɗam musidɓe julɓe jentiɓe lan fewndo ɗo radio bonheur gooto emin fo yo miijito hara o heɓi fenande wotere nde o feni hande e ñallal ngal si o heɓali fenande nde o feni e ñallal ngal o heɓi fenande wotere nde o feni e nder yontere nden so heɓali fenande wotere nde o feni e yontere nden o heɓi fenande wotere nde o feni e lewru feƴƴunu ɗum non ha o ese o heɓi fenande wotere nde o feni e nder hitande nden sabu salafu sali en kamɓe mokobaɓe karamokoɓe moƴƴuɓe ɓen jokkunoɓe laawol nulaɗo ɓen mawɓe men moƴƴuɓe ɓen ɓe kañum fenatano ɓe jaɓatano kadi wallude fenowo ɓe jaɓatano kadi jentanade fenowo haray fenande nden no jogii lorra njano hakkunde jama hakkunde moɓodirɓe hakkunde ɓeygure ko yimɓe jelo famille jelu fenande waddidiri ɗum tentini hande o téléphone ji a wayrayɗa a yewtay haala yewte ɗo hewtoygol ma nokkel ka tawa ka fokkitnoɗa ɗon tawa fenande tawa téléphone adoy nokkema wowlino goɗɗum haray tawi noon Allah subahana taala kay no yewtino gonɗinɓe ɓen si tawi tun on heeɓi habaru si goɗɗo yetike on goɗɗum ete ndaron ha ɗaɓɓiton est ce que ko gonga ni est ce que fenande ni adi on yottade siko mone heɓuɗon e mum walla adi on ƴettude décision ha bonnon faayon toñonɓe on toñatano haɓonɓe on haɓatano bonnonɓe on bonnatano haray fenande nden musidɓe julɓe no jeeya e toɓɓere ɓurde mawnude e ko woni sa lancude julɓe ɓen bonna haajuji julɓe ɓen bonna golleji julɓe ɓen kawor leydi ɗo yo Allah dandu en wonde fenoɓe yo Allah dandu en jeeyede e fenoɓe yo Allah dandu en masibo fenande haray julɗo kanko yo woɗɗito e fenande toɓɓere ɗimmere nden e naafiqiyagal golleteɗo yi'e on ma yi'e mande mum e kuuɗe mum on ko ɗum woni no laaɗo maaki wa ida wa'ada akhlafa si o fodi goɗɗo o firta fodoreji ɗin no ɗuuɗi noone goɗɗo aray ɗo foda sonnajo wiya sin jombima mi waɗante ɗum
o e sonnajo welto hamdino yetto Allah juula yetto welto yetta Allah wiya mi malini heɓi gorko moƴƴo o wi o waɗanaylan ɗum o wi no sonnaylan complet ɗo o wi no waɗanaylan ɗum o gorko jomba sonnajo on ɓe wonda seeɗa wownoɗo arde jala on hara wattimonaɗe wownoɗo ara wowlde arda wowlde yewtere welde on arda e mettuka ko o foduno kon fof o firta sina ɓen worɓe moƴƴuɓe yo Allah dandu en jeyedeɓe worɓe bomɓe firtoɓe ahadiji yo Allah waɗu en e ɓen worɓe moƴƴuɓe hunnoɓe ahadiji ko sonnaɓe jelo firti ahadiji ko ahoduno e gorko muɗum gorko ara yiya ɗo sonnajo on fodamo wi'a min sa jombilan mi ɗoftoytoma mi teddinoyte mi dankoyto ɓeygure ma nden mi memminanoytama fitina mi yatami piya siniraɓe am ɓe mi tawata ka maton ɓen mi yatami tooña ɓiɓɓe siniraɓe am ɓen mi yawoytako mawɓe ma ɓen mi teddinoyte an e ɓeygure ma nden e mawɓe ma ɓen hehe ha o jomba si oɗo jombama artika hewtika moodi mum no gasa ko moodi makko andirtata o fuɗɗike firtude ahadi ndin si ɓe halduno masalan awa joni o wonay wi'a joni simi jombima andi ko ɗon falama onde andi lan jombi sonnaɓe ga sonnaɓe lammari ga ɗiɗo walla goto mi yiɗa jombudema mi adda ɗo waɗanami fitina ga saabu o momi jombi ɗo no ɓuttinanimi o wi'a min Allah eyi Allah dandan ɗum min yo Allah wallan tum heɓa dewgal sunna e farilla hande goɗɗo so heeɓi dewgal sunna e farilla haray o mali haray na guerew men minanoyta hoore makko ɗon gorko on ko andirta debbo on fuu haalama firtude ahadi ndin ko ñande gorko on addi jonni sonnajo on sambour o wona ɗon balɗe o wiya ene tigi tigi o meyittomi o sambour oɗon memata mi wontaka sambour ɗo fes hara goreɓe o jiwo no ngalɗuno no woodi goreɓe o capanɗe ngalɗunoɓe si goɗɗo salminayi wi'a no faala ɗum dewgal sunna e farilla ko sonnaɓe jelo firti fodore nde foduno moodi mum adi jombede jomboya firti fodore nden sina ɓen ɓe sonnaɓe moƴƴuɓe tawɓe firtata fodore yo Allah waɗu sonnaɓe ɓen jeeyaɓe ɓen sonnaɓe moƴƴuɓe firtata fodore yo Allah dandu sonnaɓe ɓen jeeyede yo Allah dandu sonnaɓe men ɓen e jiwɓe men ɓen jeeyede ɓen sonnaɓe firtoɓe ahadi janfito hooliɗo ɗum awaka nde toɓɓere ɗimmere ɗo kadi ka firtugol ahadi ɗo ahadiji ɗin no ƴuuɗi façon ji kala ahadi ndi julɗo ahodi e julɗo siɗɗo muɗum adora taw hunnugol ahadi ndin adorandi ka ɓeygu maɗa adorandi ka moodi maɗa adorandi ka ɓiɓɓe ɓe heɓo ton ɓen adorandi ka nene ma e ɓen ma adorandi ka kawtal maɗa ɓe yiire hunnugol ahadi so tawimo ko baɓe haldi fotten nokkure e fana oya on tigi yaroy woni ha e 3h 4 wi yomi armidara si tumbodirano en andi haray wonaali ahadi taw sabu julɓe ɓen valeur men enen julɓe ɓen ko no jeeya e hunnugol ahadi ndin ɗum no jeeya e gikkuji ɗi islam yamiri en haray yo Allah newnan en hunnen ɗon kadi toɓɓere ɗimmere nden toɓɓere tammere nden ka naafiki yaagal golleteɗo ka kene no laaɗo salah sallam maaki wa ida tumina khana allahu akbar ɓe maaki si julɗo on hoolama si bano adama on hoolama o janfito hooliɗo mon ko moko baaɓe jelo janfi ɓe hoolondirno walla ko jelo janfa hande ka hoore leydi ɗo tentini ka leydi men ɗo hande al amana no Allah subhanahu wa ta'ala no noddi gonɗi julɓe ɓen wa addul amanati ila ahliha jonnite hooliɓe on ɓen faade e hoolaje ɗe ɓe jonnuno on ɗen hunna non ɓe ɗe no laaɗo maaki wa addil amanata ila mani tamanaka fala takun man khanaka jonnito hoolaare hooliɗo ma on wota dey a janfo janfiɗo ma on musidɓe julɓe rewɓe e worɓe suddiɓe e duhiɓe paykun e mawɗo jentiɓe radio bonheur goto e men fof yo daaritiɗo sala mum e nde toɓɓere ɗo ka hunnugol jonnitugol hoolaare ɗo ko hoolaaji jelu yeebaka hoore leydi men ɗo ande ko hoolaaji jelu
yeeba ɗen woni sabu bonni wonkiiji ɗen woni sabu bonni tumbodiral bonni weldunoɓe sendi jogodirnoɓe sabu en andi jaka firtugol hoolare bonnugol hoolare ko say goɗɗo hoolima si janfitoɗamo firta ronka jontiɗomo hoolare jaka en andi ko hoolodirɓe ɓen ɓe islamu yamirno yo jonnitidir hoolaje mum ɗen no laaɗo ha maki si an wota janfo janfiɗoma si jonnituji hoolare hooliɗoma an hara janfiɗoma wattanen ɗo yiɗi fota musidɓe julɓe accanomi hakke goto emen fo ndaari to sala mum hoolaje ɗe hoola ɗen ɓay pellet o moko ba mo wonɗa goldude ka biro ɗo simo andi a janfotomo jaɓata golli ɗon ka biro o moko ba ƴettuɗo o oto mum soodi watirwal pentingal ha moƴƴi noddi o suka ɗo wi'imi jonnima o oto ɗo waɗumo taxi golla adda sende o ko hoolare jande jonni o suka o moko ba hooliɗo ha ƴettoyi soodi oto ƴettoyi gorko addi inni mi jonnima o oto ɗo doginam min e ɓey nguure an aray naata ka ɓey nguure an nadanami piiji an mi ƴettay jiyo am mi halfine naɓanami mi ƴettay ɓeygu am mi halfine naɓanami mi ƴettay siɓɓe am moko baɓe am mi halfine ka oto an jeppinanoyami ɓe nokkel kaari ko sukaɓe jelo bonni ndin ahadi ko sukaɓe jelo hande sen fuɗɗike yewtude fi bonnugol ahadiji ɗin bono kam bonnugol hoolaje ɗen en taway en lintay ɗo haalere o yona tawa en gaynali huɓindade hoolaje bonnaɗe ɗen no foti ka leydi men ɗo tawi non julɗo on kañum hino duwa si goɗɗo hoolike ɗum ha naadi ɗum ka galle mum o wona nunɗuɗo marowo gundoji ɗin ka galle ton siko kurkotoɗo ka suudu siko kurkotoɗo ka yaasi siko gollideteɗo ka biro siko gollideteɗo ka juulirde ka juuli andi woɓɓe no sika juulide kan naka golle juulide kadi ko ka golle par ce que ima hande ko ɓuri hulɓinade ko ñande tawi ɓuranoɓe hoolede janfodirta firtata bo jonnitirata e hoolareji ɗin tawa wonde ko ton hoolareji ɗin ɓuri wonde bonirde al amana dayya'ana al amana en yeeɓi hoolaje ɗen goto e men fof yo miijito fota ko hoolaje jelu o bonni e nder ñallal makko ngal hande an o julɗo miijito fota ko hoolaje jelu bonnuɗa e nder nde yontere nde wuruɗa ɗo feƴƴirde baɗo e nder ndu lewru feƴƴirdu baɗo e nder nde hitande 2013 feƴƴirɗoma e nder 2014 natuɗo ɗo on ber lebbi ɗi heɓuɗa ɗo ɗi ko hoolaji jelu bonnuɗa musidɗo julɗo miɗo andi an ɓayke julɗo an ka julɗo a jaɓata bonnude hoolare kono yalla dande en bonnude hoolaje ɗen julɗo kan jaɓata bonnude hoolare sabu en yamirama yon jonnitu hoolare hooliɗo en kawtal joma on ɓaynulaɗo ma kono addaru qabla aljaru qabla addari yani ko yonti ɗaɓɓu kawtal ngal si ɗaɓɓa sundu joni goto fowsi andi ko bandi woni ɗo wara e hoɗa ɗon si tawi noon goɗɗo ari ɗaɓɓi quartier moƴƴe walla ɗaɓɓi galle moƴƴe ari hoɗi mo hooli o heeɓi moko baɓe ɓe o hoɗide tawa ko bandi o hoɗidi so yalti woɓɓe ɓen ko jiwɓe makko ɓe yanata e mum woɓɓe ɓen ko ɓiɓɓe ɓeygu makko yanata e mum woɓɓe ɓen ko jawdi makko ndi wujjata sorta naɓa woɓɓe ɓen ko irdu makko o yanata e mum tooñamo ño'amo kala ko o hooliɓe o janfitoɓe kala ka o hoolinoɓe ka o hoolinoɓe ɓe ara ɓe janfitomo ndaare hande no fewdorɗen ndaare kasoji men hande no heewiri goɗɗo ɓorno ha moƴƴa yalta wiya ko kaaden moko bani ɓe wiya ko kaari joni adem sa yimo inna hino ɗaɓɓa ɗon hara o no homi kamoko baɓe ari no kufurit fi taxi wo ko sortugol téléphone ji e jiifaji yimɓe o neɓali hay seeɗa ɗo moko ba ɓorniɗo ha moƴƴi yiwɗo on ɗo andi woɓe ɓen wujjete ka laawol ka kufurete fi otoje ɗon walla ka terrain walla ka moɓodirte ton
ɓe me ndaara goɗɗo ɓe hutito ko on kono ɓe few ɓe fonda e makko ɓe faale landitaade mo ɓe tawa on oɗo misa ta sutinde oɗo ko o ƴetti ɗum ɗo tawa noon tigi ko on ƴetti moko ba hoolanoɗo jungo mum hela e ɗe balɗe ɗo o ƴetti jungo ngo mbawa ukki kadi foya kadi kay ko goɗɗo go kadi go on kadi nangi kolli ɗi waɗi ɗi ŋarñatte heeli ɗi fof acciti jungo ngol leyledi o yaɓani mo jokki haaju makko mo ɓe jokki haaju muɗum oya ko waajoto ko yimɓe ɓe andiri jaka ko jungo ngo makko ngon hela junnum hande nde hoolare jonnitugol nde hoolare hiɗen duwa watta nde yili fota enen julɓe ɓen watta ne yili jonnitidiren hoolaje ɗen ko jelo woni janfodirde hande no woodi hay arɓe on ɓe arde kellana goɗɗo ara koɓe araɓe ko ara ko fenade woɓɓe arde yewta goɗɗo kan wowlanamo welka e coobamo hara ko fenade janfagol mo woni fiyo hendo jawdi makko ndi ñaama woɓɓe kan halfintake goy mi ala no wolde inde to jalloje ɓen ɗo ha ɓe nananammi ɗum ɗo kono noon woɓɓe ɓen halfintake dey woɓɓe ɓen so a halfiniɓe a ari a hewtay tum ɓe nayuno ɗo tun alhaali ƴetti musidɓe julɓe alhaali min ronko andude konto ɓenen ƴettuɗen yiwɗen alhaali walla e rawaniya ɓami hande mi yiyaade rawaniyan ko mi yiyaade hande alhaali kono moko ba ƴetta jawdi mum keye mum ara halfina julɗo siɗɗo mum wi'a maranan ɗum ɗo oya iwa ɗon tungo hendo o ñaam oya aroya tungo wi'a ayuno ɗo tun alhaali ƴetti awa ayuno ɗo tun mapa kan ƴetti mapa kan ƴettata kalifu ko je halfinaɗo kalifu on ƴettata ma ɗum yeeba ha goɗɗo ƴetta hay si tawi goɗɗo no halfine goɗɗum o anni o marde ka moƴƴi o marira no moƴƴiri goɗɗo goo kadi aroya wujja on ɗon ɗum ɗon ɗe andi no waɗa wonde kono ɗum naa ko ɗuuɗi yo Allah dandu en yeebude hoolaaje ɗen ndaaren e golleji men ɗi wona ɗen halfineede ɗi jokkuɗen ka gurna mo beemen yo ndaaru golle on ɗum jokki ka horleeɗi ɗo imamujo on hiɗa jonnitude hoolaare nden wonɓe julde ɓaawa ma ɓen da hunna ɗa waajaade ɓe yewtaɓe goonga haɗa ɓe ko boni yamiraɓe ko moƴƴi haɗa ɓe ko boni hiɗa yewtude ɓe ko laaɓi an karamo ko jonɗa jannirde no islam yamirima jannirno an yeeyowo on hiɗa ɗaɓɓude marchandise moƴƴo yeeya sa andi o boni wowlana soodoɓe ɓen ko bonɗo ni par ce que si mbi goɗɗo no hutima o yahata sooda e juuɗe ma andi ko hoolaare yimɓe ɓe woni dogirde kama ara inna sooday ka boutique ma walla sooday ka yeeyata façon no yeeyirta o si tawi a heɓi makiti o boni walla date lanni wi'u makiti on o boni sa soodayoɗo koye hoore ko ni o wayi hollamo ko boni kon feññinanama andi ɗum laaɗo ko makannoya ko hanno ñorta ñiiri ndi yimɓeɓe yiya anda ndiyan ɗan bonni ñiiri ndi andi joni koɓe maki fa man gassana falaysa minna ema kala janfiɗo men o jeyaka e amen andi firtugol hoolare bonnugol hoolare ko janfitagol hoolinoɗo ɗum ina andi enen ɓen julɓe en jaɓata janfade goɗɗo kono ndaari to ɗen sala men moƴƴa si tawi en maramo janfiɗen est ce que golleji goto emen fuu no mari golle ɓaye watalente ɗo golleji ɗin fuu komi faala wiide musidɓe julɓe onon jentiɓe radio bonheur goto fo yo miijito ndaara golleji mum ɗi woni gollude ɗin e gurdam mum ɗan jemma e ñalorma bimbi e kiikiiɗe o eto o jonnita hoolaaje wonɓe hoolaademo e nder golleji makko ɗin haray o hisi si o waɗaari ɗum haray yo anndumo mari ɗon kadi toɓɓere jeyaande e toɓɓere naafigiyagal nde islamu yamirimo yo woɗɗito e mum nde islamu rentinimo e muɗum no laaɗo sala sallam ɓe maaki e oya riwaya hadise ɗimmo ɓe maaki wa ida khasama fajara si o haɓidama o fantina no jeeya toɓɓere naafigiyagal tawa si on ti haɓidama gokkunni fantinay sa wowlani goɗɗo haala wota o goɗɗo ara wowla haala wota goɗɗo ara fenkoma solañiƴe ɗen goɗɗo ala ɗo haala on ko ala na wonana ɓe ƴettamo ɓe soko yahitande walla 2 ans 3 ans yani mi andinte je vais te montrer qui je suis mi andinte ko mi woni hombo anday ko mi woni allahu huwal qawiyu ko Allah jogii doole ko Allah hattani ko Allah wawi yottanade toñaɗo joni noon e andi fantingol ngol
si haɓi dama sabu julɓe ɓen si haɓino koyoɓe yamira goto fof koyo muñño Allah subahana taala ko yewti en no wondi e mum o wi almo wondi e mawɓe walla fayɓe walla labbaɓe walla marɓe jawdi walla ɓilliɓe onmo wi ko inna allaha ma assabirina jaka ko muññiɓe ɓen Allah ɓuuri wondude ko ɓen o wondi ko ɓen ɓuuri yiɗude jaka ɓen kadi ko ɓen no jeeha ko ɓuuri moƴƴude sabu koko ɓay ko no metti fii muññagol ngol wonande mo mettinɗo fii sabu sina ɗum no welani fii kadi wonande on mo Allah newnani en torike Allah yo Allah arsiko en muñal yo Allah arsiko en muñal hara si wonti toñama o muññoto argol nanga ɓeygo mumna min mi piyat mi toñata mi yafota ko fof no andinmi mi toñata mi yafota o Allah kan na ɗum wiide Allah ko wi min Allah mi toñata kono si mi toñama mi yafoto e andi jaka bano adama on kañum kadi si toñama no duwa yafade tentinino ñande o mari doole yottagol tawi mo wawi yottade nden ñande kadi o acciri yottagol sabi Allah sabu ko nulaaɗo maako no kon laysa shadidu bisura'ati wa innama shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab ɓe maaki wonaali jogiiɗo doole on ka Allah on ɓurɗo wawde rondade yimɓe piita wawde liɓude yimɓe ko woni jogiiɗo doole ka Allah on mo Allah weltori fii mum ko on tawɗo no waawi wonki mum kin oto o waawa wonki makko kin ñande o seytini ñande heɓi ko mettimo ka galle ñande heɓi ko mettimo ka golle ñande heɓi ko mettimo ka kawtal o muññora sabi Allah kono haranayo fanti no woodi woɓɓe eggiray e galleji mum sabu kawtal bongal pay koye si haɓi e kawtal ɗum woni sabu ha mawɓe haɓi sokidiroyi haray kawtal ngal fantini sabu kawtal ngal no mari hakke mum bone on no woni e wiyaali goto fof ko bonna o ko me acca ko bonna kon few kono noon awa haysi on tigi accata fof kono awa haray ko yo ñawdir no moƴƴiri gikku moƴƴo o wona muññiiɗo o ɓeyde dolnorgol muñal ngal sabu ko ɓuri moƴƴande kan julɗo on ko o waɗa o koye muñño tawi noon o wawata muññade goɗɗi ɗi mbayno wotton goɗɗi tawa ɗi metti muññade awa o yottoraɗi no newori harana yottagol ɗi ha fantina sabu en andi fantingol ngol ko toɓɓere jeyande e toɓɓe naafiqiyagal toɓɓere jowaɓere nden no laaɗo maaki ida ahada gadara aɗon noon si tawi o ahodi e goɗɗo o renanaymo ɓeygure makko nden o sakkantomo gaño makko o acca ha gaño ara o wontida e gaño on o haɓida e mo o folduno o wallata gaño makko e hoore makko o wallatamo bonnowomo bonnamo woɓɓe haray ko woni ko lumbinugol wuyɓe ɓen ɗowta kadi tefoɓe ɓen andi islamu ko rentini en kon fof ka meɗen haray ko bone meɗen ko islamu yamiri en yen waɗu kon fof ko moƴƴere meɗen islamu noon ko ari kañum ko fii ɓuttinalngol en moƴƴinana en moƴƴina hakkundeji meɗen si o ahodama o firta o janfito algadre o janfitomo o ahoduno on on ɗon andi nde nulaɗo andi mande naafi iyagal on no hulɓinigoy o andi naafi ɓen kamɓe ɓe hunnata ahadi ɓe jaɓata hunude ahadi ko si on haldi ko ñande tawi hiɗa wawi ɓe andi a waway ɓe hande ko non ñande ɓe heɓoy feere tawi nde ñande ɓe tañƴinike ɓe wawete o ko nde ñande andata ɓe hunnata ahadi ɓe firtay ko alno ɗon kon ɗum noon na mande julɗo noon mande julɗo on kañum koyo eto o wona nunɗuɗo hunnowo ahadi wowlowo goonga jonnitowo hoolare yaafotoɗo si toñama mo fantinta si haɓi dama so ahodama o hunna ɗon andi nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kamɓe hiɓe yamiri julɗo on wowlugol goonga ɓe maaki ma yazalu rajul yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa gorko serata no wowla goonga no fillito goonga no wowla goonga ha Allah windamo ka makko oɗo ko goonga wolata hono ɓe makiri noon ka la yazalu rajul yakdibu wa yataharra alkadiba hatta yuktaba indallahi kadaba o serata kadi mo fena ɗo hande fena bimbi kikiɗe fena ɗa nano e ñaamo ha Allah windoyamo kadi oɗo kadi ko fenoɓe tun Allah dande jeeyedeɓen
ko ɗum waɗi haray ɗe toɓɓe ɗo jowi ɗeɗo kadi ko jeeyaɗe toɓɓe naafiqiyagal ɓe wi woɓɓe wi nifaqun asgar woɓɓe wi nifaqun amali woɓɓe wi ko naafiqiyagal tosokon woɓɓe wi ko naafiqiyagal golleteɗo yi'e o ɗum andi noon Allah subhanahu wa ta'ala kañum no yewti en fi naafiqiɓe ɓe mandeji maɓɓe nunogo ɓe kamɓe ɓe ara ɓe andi ɓe feŋŋinayi goɗɗum ɓe sikka ko yimɓe ɓen ɓe jamfi ɓe sikka ko Allah ɓe jamfi tawa ko hoore maɓɓe ɓe jamfi sa ari kadi wurtangol ɓe ene kori a inni kori acce hulon Allah wono moƴƴinoɓe na o menen koye menen ɓeyna wota inna wota on bonnu kale ɓe o menen komin moƴƴinoɓe na men bonnoɓe tawa noon koye bonnugol ɓe woni Allah subhanahu wa ta'ala no yewti en fi maɓɓe joni noon etoɗen enen julɓe ɓen hara e wonali toñoɓe hoore meɗen ka hor leydi ɗo ko sayidna ko yewtunoɗen ka mako no laaɗo sayidna Umar on ko ɓe maaki hasibu anfusakum qabla an tuhasabu toujours arten e nden toɓɓere haray en andintini musidɓe julɓe ɓen jentiɓe radio bonheur ɓen haray goto fof yo ndaari to ɗe toɓɓe naafiqiyagal lintaɗe ɗo si tawi gotel e ɗeɗo toɓɓe o waɗino o tuuba o toro Allah o ninsa o tuuba o yilto e mum si tawi o waɗali o hamdino yetta Allah o andiɗe joni o andiriɗe fiyota o yanu e majje fiyota o heɓuɗe ko waɗi wano yewtirɗen nane noon ka hoolareji ɗo hande moko baaɓe tumbay haray ɓe hoolodiri goɗɗo pottoɗa salligagol wallina téléphone mum ɗo gaynugol makko salligo o yejjita kun o naata ka juulirde ko yejjitoto o ngalɗay si ko hakkude julɓe o wonno kala mo o landi ɓe wiya ɓe yaal téléphone o téléphone de ma montor moko baaɓe tumbodiri e ngala wolde ka woni kono noon woɗɗa en ka leydi men ɗo tawa kadi ko wiyanoɓe wetenoɓe ko moko baaɓe téléphone muti ɗon moko baaɓe ɓen fof ndaridiri ari tumbodiri landodiri tawi goto yiyal téléphone o tawi nandi ko min andali men minni ara ko jinna naɓi o téléphone woɓɓe goɗɗomede wonnore goɗo jali oyni usage min andali ko jinna kono oɗo téléphone o yahika ɗum anini men moƴƴa minni joni min miɗo mari feere iɗon andi Sayyidina Umar ɓe ɗaɓɓanayno julɗo ka o yaltira sayi go Sayyidina Umar en hiɓe tolodi e jama goɗɗo itti ɗon hendu ɓe maaki ene joni goto fof yo ɓe maaki jogui ittuɗo hendon yo salligo ɓe tawi hay goto men minaki salligi tawi goto kadi yiɗali saabu ko itti hendu kon tawi soñji jama o tawi goto yiɗali andinde ko kañum kono Sayyidina Umar ɗaɓɓanimo yaltirgal ɓe maaki awa hey waɗɗike kala wonɗo ɗo yo salligo mi adora e min ɓe adi kamɓe ɓe salligi fof salligi ɓeynimo be yo salligo andi joni ko fi oya yaltu e masiba gon hara wirtaki kadi saabu julɗo wirtatake julɗo ko teddinteɗo yurmine danke mi anditi nden toɓɓere minni awa joni samburnoɗa en fof naaten ɗon enen wonɓe ɗo ɓen fof be naatiroy ɗon goto goto yalta sen naatiɗon en yalti en gaynoyi few yaltude en fop men oɗo naata yalta oɗo naata yalta guutum no waali ɗon kala tawno ɗon jogui téléphone on no wawi ɓiside ka ley guutum no andatako ko hombo aɗa liɓisimo ton e amen min fof min naatiri ɗon goto goto ha men yalti tawi hay goto oya naati daari téléphone o yiita mi yiital téléphone o Allah waɗi goɗɗo no ɗon andi wi nodden ka adde numéro o o ƴetti numéro o noddi tun téléphone on soni ka tuuba goɗɗo poro ka nder tuuba makko en andi sifa ɗum no hulɓini konno waɗi siɗe wolde sifa ɗe toɓɓe ɗo on andi hande janfaji ɗi no ɗuuɗi woɓɓe hande ko ka juulirde woni yaade wujjoya paɗe woɓɓe ko si montorno yowa ka juulde ko on ɓe yananoyta on ɓe yowtoyta hande mo be no ndaari aduna on ka o tanƴino heɓira e geɓel womo ƴiwrude ɓaawo ɗon o ala ndaarude siko ko dagi e siko ko harmi tawi noon ɗi gikkuuji ɗi nulaaɗo rentini en ɗo fop ko gikkuuji moƴƴinayɗi hakkundeji men siɗi accitama bonnayɗi hakkundeji men bonnaka men siɗi jokkama haray en andintini julɓe ɓen
hay tan on yahay woni en andintini julɓe ɓen yo ɓe wakkilo ɓe ɓeyda hulde Allah subhanahu wa ta'ala ɓe ndaara ɗe toɓɓe yewtaɗe ɗo e mandeji naafiqi yaagal immorde e firtugol ahadi immorde e fenande immorde e tooñe immorde e haasidiji immorde e jamfaji e kala ko gikkuji tawɗi no andira naafiqiɓe ɓen tawa ɓe weltoray si julɗo sunike ɓe monoto si julɗo weltike haray julɗo fof no duwa woɗɗitade ɗiɗo sabu ko jeeyaɗi e toɓɓe himmuɗe yo julɗo on anduɗi fi ha o wawa rentade e majji haray en weltanike siɓɓe meɗen ka radio bonheur ɗo hooreɓe radio bonheur e wonɓe finansude e oɗo radio bonheur ɓadiɓe e woɗɗitiɓe en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗanɓe barke e jawle maɓɓe ɗen yo Allah waɗu barke koni heɓade kon yo Allah ɓe ɗuɗɗinan en sifa o radio ɗo waɗa barki e hooreɓe wonɓe aynan ɓen o radio ɗo waɗa barki e golloɓe e nder o radio ɗo haray en weltike fota en weltori e golle ko yiɗen teddugal ngal yiɗen ka radio bonheur ɗo haray en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴin golle ɗen اللهم بارك لهم في أموالهم وزوجاتهم اللهم زدهم في المال والأهل بارك فيهما اللهم جنبنا من الفتنة اللهم أمنا في أوطاننا اللهم خذ بناستنا إلى ما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا بالتوبة الصادقة اللهم إنا نعوذ بك من النفاق اللهم إنا نعوذ بك من النفاق اللهم جنبنا من النفاق اللهم جنبنا من النفاق ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين